do mo heni ai pe fai pe vai aki ka Faiongoongo fa ke to ngahi ongo ai tau fai he puleanga mai fonua i tatake lau male maunioni ma kore pe lau male maunioni ke fai mo tataki tala mai he tohi ko potu ke lau male maunioni ko potu e tawataina me poputu tawataina me heilifia tawataina me hai ayanga hala he maui ko mo ka feta ai he fata ko ni e mau ilo pau ki hene a Fiona e ko mai ka te mau tolu ai poto mo oni ke Faiaki e tataki funu ko ta po ak mai pe ka kai fano mai ka kai ko uesia fakai sino fakai loto e ngai fengata ko ni o ko mai ke funu e mau lo tu ia fai pe wa fa ala te pe ta si suklais ko ma fa mo amen. Bele ka mata ki ta Polokalama e Huatani. Ta bo to ma po tapu ki he tu yo Tonga king tu on ma kuina na spau ma fale ha mo yo. Fa tu lo wai pe he ai Tongatapu o sa fa ki. Ka ta pe ki fai tau ki press conference ko ni e Huatani. Age pe ko ku mo iloi. Ko tau press conference fa Moimoi ko tau case na i wangia wal fit tau le kamata fo ko me he a uraki o fe pueli ye ne mai ke a honi ko case ne tolngia ni menima ai ko case fo e ono val pe ko tu e tai ni mi ko active case pe e te au fitu val ko te au fitu le vai was recover pe was discharge ai ko active case pe te au fitu val ko e vaccination ni to ki mea ki ai mi sta mo ui ko to fe tana ke pe ki heni ko e active case ko ni e ono valu ko to ko lahi ai ko e klasa ko ni ko pupunga ko ni hua tautori ko to ko faua pe ko to e leva ko e foi to ko taha me vavau pe wanima i Tongatapu. Taha i wawa wanima i Tongatapu, talu me he tau press conference wa Moimoi taha. Ko fui whaua le waia i loto i wa tautori, ka uto e whai hano recheck e potungai mo ui ke whapapau i pe ai keisi koi ni pe ku whahahano tu unga. Hage pe koe ko tau nau whahoko atu, active case te au fitu walu, o si recover te au fitu. Recover pe was negative te au fitu. Ko e tana ke pe ki he whamatala ko ni ko uhinga ko e tukuke he ai klasa ko e pupunga ko di hua tautori ko e ua ono pe tau pe ko avalista hatolu i henga i aho ko ni e ua ko hoko mai ai a guia e whare i mai he pongai moi ke hoko pe e tau whakataptapu ko e tau ko lockdown ki lockdown si pe ko ni o hoka te he taini mi kamata te he wike kahau e alu lewa ke fiu me he ono ke to kamata he walu e fiafe pe holo mai lewa me he ono hengi ki he nima hengi ai ko ke fiu lewa tau ki kamata whangaloko atu kamata he walu e fiafe ki he nima pong walu e fiafe nima pong taim tatau pe e ata ai ako tesui ako ko ke kakai lalahi ko hinga pe o ku osi fully vax ko tu tai mi sai apito na vaccination ni kai ke tai mi pe u high school mo u kolisi pe mo lautohi ke hoka tu pe ai ako ai ngahi high school mo lautohi mei api ko ako tesri pe kon mo ako tvt hange ko tmpi tis ko ako ko sfafai ako tihe mo ako pe he e ngofua ke kamata i he wike kahau. Aia koe ki liriu pe ia me he tau tutuni koe ni o tau lere ake he wike ni. E iai pe whangai whamala ala e toko atu me he toko Palemia ka uma ai mi sa mo ui.
Fekau'aki pia moe whaki details i vaccination ka maa ngahi ki mea au hake ton ke whai kia e tokanga. Taim tatau pe ko e waka ke whafoki maho tau kai ngā tonga hoko i he aho walu o maa asi. Aia ko e paugiai moe ngahi aho ki mui, ka e whatatau peni ki he sio ko ki he tuunga ngahi keisi ko ni tokolahe ngahi keisi e mau mai ko ni i he ngahi tesi ko ni o whai ko ni e he potungai mo ui. Hangepe koe nau whahoko atu koe ni ki mu atu koe i he tau press conference wa Moimoi a pule lulu a moni te tūsite nai mei toko nongea u ka ngau whapule anga na nau tesi i whaone lua nai negativi. Fika tatau be pule lulu tua pule lulu nai negativi e nau tesi koe ni. Kou hinga pe ke mahino o kai ke hoko e whotu mai koe ni e ngau whapule anga wa whaiga maari e ai ke nau whapipihi atu ai Covid-19 wa. Ai ko tu uia he tainimi, pa ko hango ulau, ko aha walu, e palani ai ke whai ai whafoki maa tau kainga, fisi a seria e monusila, pa iai pe fika e tau whapapau i atu a mui, Fekau'aki moi. Ko atu pe whamalo, ngā hingau e kotoa pe, ke kai ngā tonga kotoa pe, mui whanonga mai, pa mou mamata mai e televisione pe ko iope, i ho mou ke kātaki, pa mou ke tarangofua, whapapa i ngai tūtū ni konu o atu koe whaamua ke hoko lere atu ai pe ke taulawa tauhi ai pe whika koe ni ko hinga pe ka taulawa o tō whakangalo loku atu ai ngahi Tongatapu e ni whawhiawhia ai whika koe ni vaccination ni e tōk mea atu ai mista mo ui ka koe tupu pe ia me ho mauloto lere mo mauloto ke maulawa mai o kau ngā kau mai mo ki tau tolu i he huhu koe ni vaccination ni kawa e huraki ua pa mo pusta ko ki update pe ia vave pe ka tu gen ke misa mo ui ke de toi tanak mai malo e Palemia pa ko le ke u fanga te talfa tap kakat fa fakiat pa me he fa mafola lea kaya ta ke motuan ke ki tāna ki at pe ki he tunga ko ki ai Koviti i ho tau whanuan. Hange ko e mea e ki Palemia, pe mei he tau press conference wa Moimoi, uangea walfitu, ia e case fau e o novalu, o tongea ni menima e case whaka katoa. O ku recover dai pia o si tukuange ki nau tolu pia ai e toko te au fitu ai ko e te au fitu walu lewa active cases ko tau lotonga ai ko he tainimi neongo e lahe ki case ko ni tori ka ku to e sio e kau ngawe ki he dai be fanki mea fa technical e to lava pe o fai hono to e siofi a tori ka ku ngawe ate ka ngawe pa mai po ngawe ki tori ke se taha pe me vavau ku si fai pe fetu taki he ka ngawe ko i vavau ki ai hanau tokanga ki ai ko e toko no ko e na e mau ki mua ko i vavau positive cases ku osi frata ki nau tolu pe mei he isolation facilities hange ko e mea e ki Palemia Fekau'aki pa mo tau uhumalui o fa malo atu au e lala mo ka media toko la i he hoa ua wha koe mea ne afi pe he lala na e huk fo o wai pe koe ulaki tausi uluaki e toko te walu kau ia he mea mahu inga ko fe fratoanga pe o kulotonga ngawe potu ngawe pantui koe tau target population koe na tukua te kamata koe fitumano no afe hiwange au tata koe target population ai au lotonga nofo e kau ngawe tainimi o whama opo mo mantui ko e statistika na ngawe ko ni
i he wafe wanoa. Mo whatoanga ina iai e kau tau tata, te nau tau tahaua lewa. Aia ku nau nofo he tainimi o whama opo, ki he tuunga koe o e census, a u koe i he tainimi, pea koutui e to e ai e li liu i he tokolahi, mo e peseti. Neongo koe fika koe na atu me ai koe target population ia me he wanoa. Ai koe ku hive ai, ai tausi uluaki. Koutui ka osi ono whama opo koe ni ki nau tolu na tau tahata te nau laku tau tahau e whemau ke hu. Iai e holo he tau peseti. E ai tupu he target population ni. Ai e pe hiva fitu pe ha. O tatau ka atoa pe mo e tuunga koe o kui ai. Koe ki update pe a kuia pe me ko vavau. Koe nau hu malu i e tausi uluaki. Pe se te hiva tolu, pe a valu, ai hu malu i koe hono ua. Ai aku oku kau au pito ai hu malu i he tuunga whakawhie Maria au pito ki he potunga aue. Pe aku whakawhie fia. Koe hange koe whakahoha a. Neongo katoa ngahi alu pe koe ai fika. Ka oku kai ke puke hata halala. Alu e fika ka koku nau tolu koe aku lahi koe kia whakailonga mai. Koe ne mau pe koe positivi he nau sivi. Ka koe kia whakailonga. Mahalo koe ki mea pe ko tāna ki atu ki he mea e Palemia Fekau'aki mo e tunga Koviti. I tāna ki atu pe ki he koe lahi hono eke mai. Ko tu mahinga pe ke whakamahina pe koe mahina pe koe taimi tō tau ene taimi ni. Koe tō ngā ue ku whakata pe ke hoko atu. Aia ka pau ku kaha kau tō ngā ue ku o keli hamaala pe o ho hamaala he taimi pe utu hamaala. O ngofua pe kai tauhi pe tutu ni koe ne health. Mahinga pe ke ai pe mask. Mahinga ke tauhi pe wa mama o. Kai whakata pe koe tūnga u tau iai he taimi ni mo i whemau koe ni. Ki he tō tau he tau whanonga koe ni. Koe tau tai loloto mo tau tai mamahau whakata pe. Peke mahina. Koe tau tai loloto pe. Iai ki i mea ai health e whemau ki ai. Hange koe kau o ko wike taha wike ua mahina taha pata ko mai. Pau peke whai ki i sivi ai health. I he ki mua he nau alu koe ki he tau tai. Pea mo e nau whoki mai koe he ose nau tau tai. Pau peke nau whetu tak mai ke whai mai ki i sivi. E koe ke ilo hata he nau whanonga koe wike taha pe wike ua pe hea taimu nau alu ai. Na puke hata kai mau koto ai ki nau tolu. E koe whangi mea pe ku whai pele rei taha pule anga ke whakaata pe. E whangi ngau e koe ni ulawa o tokon ki he ngai family. Mo tokon ki he ngai businessi. Ke kau ngoe pe mo i kau tau tai. Maro. Feu. Yelalo. Mahalo pito koe ki wheui peni ke ik minister mo ui koe ne mea mai a Palemia koe kau ako tertiary pe koe ngau na os huhu malo ui. Nai ki whehui atu press conference ki mua pe tu ta mai ai huhu malo ui koe ke tau nima ke tau tawhi tupa ne tari mai koe e peleri. Aku sio leva ai ko wanga pe usio ko ke uhinga ko alu koe ai tertiary ko ngau huhu malo ui. Ngangari e toki kamata pe a ko ia I he e pereri unga koe tau mai koe hu malu I koe tau nima ke tau tahafi tu malo. Ai koe lau tohi whoki ai. Ai koe sio nia ke trend koe ni ai lahi koe positivi. Modo kamata koe ni tau pe te sui ke koe swawhaiako mo mea. Toku waka ai ki he secondary. Koe tu e tainimi mahana e tere pe ki e pereri ki o leo ke huhu ai whanau ka nau toi malo. Taim tatau pe koe whemau le vai koe kau whaiako kotoa pe whaiako pau ke fully vax. O spau ke nau hu malu I kotoa. Koe ka pe koe malu. Neo pe koe kai lalahi ene te sui. Ka uton pe ke pau pe ke iai pe whatongia koe kau whaiako koe ni pau pe ke nau osu. Malo. I wheu peo I ke Mr. Moi. Mai lo tunga konu koe huhu ka wawau. Whiwhi tunga konu koe hua e ua. Moha pai.
Koe tunga koe koe huhua e ua pe moha pai te o mai e whakaiki koe a son he press conference hoko. Ka ku ko niua mo e ua moha pai ma tunga he nau i ke ange o kusai au pito pe malo unau sai ange nau tori mama. Malo. Mui atu ia ai Palemia. Ko ngā whoku hau e tau waka ko ni koe repatriation flight ko ni koe he au hiva hai. Avalu Koe usip pa koe natula ko usia koe ki Koviti. Wani ia o nau recover pena tau tiki nau ngone toha mea. Ai usiok maa pe ko ngā koe huhu. Nā ku whainga maali ke he whokia kau e ua eki e ua kau tamangoni ku tupaka koe ni. Sai pe Soni e toki lawe atu e CEO ki he tutuni ngā ue ki e ua pe moha pai he tunga ko he tainimi. Moina pito peho whahoa Fekau'aki mo e humalui. Pese tene tolu e pusta. Koe humalui koe pusta koe whaisana mai menusila. Koe ai ko foi bahina peta. Koe tausi koe ua mano nai o mai. Pau ke huhui he pot ngaue he mahina e taha. Ko si hene cold chain storage ai pot ngaue. Pea lotonga fotu ia e tainimi. O mai he UNICEF mo Australia tausi e ni mamano ni mafe. Pero kani hawana ko ia ki he cold chain storage ko nia mahina hivai. Ai ko tu ko ia e fainga maari e lewa e toinga kaka e fonua. Neongo e tau huhula ki mo huhua ka ku lahiang e malu ki e fonua ai pusta ake ai faisa. Hange ko e mea koe nana mea ke Eiki Palemia Fekau'aki mo e tau nima koe ke tau taha koe ne kakato mai penga he mea koe ko tui e whakaukau lewa ke mau inga pe ke malo e tau whanau. Malo. Halo. Minista mo ui koe ki whehu ipe koe ngā koe fui whika koe ni koe i tori e ne asilahi mai. Koe haha ki matawai na e hokoi i tori ne ki lahi ai fui fika koe ni ne asi mai. Pea makehe mi hono langa koe ai whare koe na koe i tori. Koe haha e toi ngau e makehe o ku whai na ke ki lawe mai gai koe whangi mea wha teknikare moe. Moe te haha toi ngau e makehe o ku whai e ki lawa o ta ofi e ki mawhora lahi koe ngoku hoko koe tau whanau o poate. Pea ki whehu i hono wape minista ako koe si koe ke whoki koe ngoe e tesui ko kamata. Ko ngā toko lahi koe ai whanau a koe pia muki spacey koe hae ngai whotutu ki he tawhaaki koe ia. Ai koe common practice wo ia e tainimi a koe a koe ai ku whatonga i be whi mao ke waha ke ai distance. Ka us mahino be ai kai ke lawa e mita e ua i he tawhaaki pe koe a koe. Ai nei tatau pene me ai taptapu ki mua. Ka koe mea mahinga ia ai pau ke maasi ai toa taha ko toa pe. Pai rau whano po mea osi. Whengai ke aha sanitizer. Kana e pehepe o ke tuwange mamari e pe ako. Ko ngā pe te ke te neongo o ku holo au pito. Ai ngahi keisi kau ni positive o mai. Ka ku ton pe ke tau tuwanga ke tuwanga mamari e. Pa ko pehe ko te sui ko nau tolu e ulalahi. Ko whaamui nau whaapotopotoang. Ke nau tārango fua ke ngahi tūtū ni. Patau tong CEO ai hoko atu. Ilo. Ke talia te pe whehu i uluaki nao mai o tukan ke CEO e health care ne talia te whehu. Yo malo e whehu i koe na ki tori. Ko tui koe whehu mawinga o pito ia he koe natula fokia o e Omicron he taimi o ku yaha ki whalupunga kakai tokolahi. Ai a koe me peku whawhia maari ki he ke te mau tolu he koe whanau koe ni he i tori kuna o suhu malu i katoa. Ai a koe kiaha a manakia e aha taha e pukelahi. Ko ki nau tolu koe o kua swamawa he i mai. O ku mahino au pito pe koe nau positive, ka koe nau CT value. O ku very low au pito viral load. Ai a koe a lot of them te nau catch pe te nau clear pe na toi virus o vawe pe.
mahalo ko ki me pe ko fam pe ki fam malala pe ka ke fai pe tau hilele pe na tole isolated area nga ke fa tonga pe pa fai pe mau fetutaki wa fe me commission na kana prisons ke nga nga no tonga ina tolo ga to ta bini ute ke mau receive me ngali Polokalama ngali firma ali pe ko ki fehui beni ko ilo pe press conference ki ne to kosi no fehui te ta fake to koni ko tala to pe kono kos kamata tala no po mas mahino pe ke kakai ko haone ta fake ta ha he ko tu dai mini po fa bito to koni fa ko mai ki tonga ni mo ngawe fa he pure anga ai ko to tu te mo city he u kolo ta mai ki tonga ni ke ta fake to koni pa ua rewa ko ke mea ko ni ko lahi ko toko ni ko si e whakatau ko i he tau ki whanua he ai holo ai ekonomi ia he si ko ngā ko lahi ko toko ni i whehui atu pe waha ki toko ni ke poko ko toko ni pe waha ki sio ke ta whako ni pe waha taime e ngata ai ngā kai whoki pe tonga ia ke nau taktaha alpo kume me u business i loko lope ke ki hiki ke ekonomi ko whanua malo e tu e utal e ko tu e tani mig mo ne apito la wala e lahi ko e me kai o mai mo fa ki supplies pe ko e fa mu ta fika na mai me customer me ko e container ne te ho fu o clear ko container fondo e utalamu mo ai ko concern o mai ai ku laki hik mahino ko do mai leva ko ni kai le to ka kai fa tau me ne ko ya va ngai fa ko loa ai ko tau local economy leva mahino e ai palpare mai ko ke to ma na to le ngai business ko ya ku no pe ka kai me ngai tala mo ngai ofa me mo ka ko time tau o ku fa to ngai o ya mo ngai me pe ni o fa tau e internet ne hu mai ku to ko hinga ko tokoni ki he whikaya mo mea ka ku toi whakatau mai o hange ko mata retail mai na tolu ai whai sio e pureanga ki ai pa mo sio ki lolo ko ni na fu lolo alu ya kon mai na no he ko nga time ta tau pe ton ke tau to nga mo tau local economy ke lava pe o generate pe ha me ku afirma o pitoia pa wai ai whakata no ai ko ki tokoni ke mo ke mafulia me immediate relief ke o mai I se niti ke tokoni apa o ke ai whakakau tala puna ko anga ke mai ha se niti ke o family pe ko mai ni tongani ke na ko fai ke na whatatau ai na whatatau ke firma o kai o te ha ko ni tala mo ko ka wela fo ke no pia tau te fito he loka ko ni tau lo to valele ai ka mo ne bite ko chen ko ya pa ku fa ho ko mai be he ka business e nau tokanga he ko mai u me ko e ka lewa ke ya business ya ne ko ina wa ba ko le ke ha business ka na to ka ku ka ye me ku fa to ka e puranga e to si o na fu lo mai na no ya o stone ke fe un ape he ko time pe na fu fi ma wai ka tau si o lewa ke recovery mo malo I Palemia ko ki feel be ke Mr. Moimoi ko mo tale ki tana be fo ki me ko osi ko ngana e ave ko sivi ko ke sko itano I Australia o mai kala se ta hai ko P.2 ko bo ha ka ke to ki fra mama mai ko ha na fai ke he ko na malo yang e ko ko la be ke ilo ka kai malo sabe que tala te CEO Yo malo pito ko klasifo ko lahi tonga ni ko PA 1.1 ai Omicron ko klasifo ko PA 2 ai ko tahana identify une mau o kuna natula tatau penau ai ko tu ko he ngai fa mon fa sa ni se tai mini o ko kia na fa ke I hene affect ko tangata ko ia pe fe mali ko ngau ne o we he quarantine ai o safe pe ai ka ko ne tu ka tai mini ko he ngai fo metalo sa ni si o ku natula tatau pe ai ko ke ne fo we si e o te la hiang ma we ki Paula whapapau I pe the relax ko ni lockdown ai ku lava pe u business ko to fo pe ki ngawe o pe pa pe ki
ke submit pe ugai palani. I think the original direction still stands, whereby you actually have to submit your compliance plan. Other than that, there's no change. Except the curfew time now, it's from 8 p.m. to 5 a.m. in the morning. And that tertiary education can resume. Yeah. Malon mau whainga mali ko ki se hui mai penia mek na tolu na mama tanga ton mai tai nim pe mi he ope ko ni he ni aku na no foi se ne ka ku na pe he pe aku yai ha vaka o puna pe mi Brisbane he na ise ne na tolu ya ka ko na uinga ni pe na puna mai pe na to mi se ne hanga ton mai pe mi Brisbane ke ki fa mala ala nge ke to mahino ka na tolu anga folau mai ko ni kata ko repatriation flight ko ni ahavalu na me ke Palemia de nai ko vakata me Brisbane ko pa de nau fo ha ke ah ko be utu ni healthcare pa ke nau face covid me umia ka to what pe me direction ko ya ka fai ai puna mai ko me Australia be me Brisbane o ku fanga tanga ta pe fo ke ka ke fu ko vakata me Australia vakata me New Zealand vakata me fish ya ku whakanganga e hau pe mo hamo koe mo tau kainga e hamo pe koe mo e kainga tonga ku whefoki hamo pe ku whakata mo e waka me hamo hopefully e lawa a pia whatalo mo pango o mai lo ai pe koe pe me tau whanau wako i Vanuatu o ku whaitala no mo nau tolu pe anga whewhe hanau hau mo nau tolu kai ke futola e koe ku Australia pe upau pe ke ki wahe pe mo e ngai ki whanua koe mahalo pe nau pe o totolngia tau sia koe ke kau whulau mo i koe mahalo Ko me mahinga ni ko nga pe ko nga pe repatriation flight mai no automatic pe ma se pa pe ke fai fo tau pe ko hai ton ke anga fai nga mali hange ko fisi mo me la he tau ko private student na ke staka ni o sen ta e wo ai ko fai nga ta ko na to lu pa ke ko na to ki fra pa anga pe na to ai mo ana to lu he ka scholarship Elis ko ka scholarship de mau ki lava pe to ni ki na tol ai le vai e pe he hange ko me to on Palemia o fa feunga pe to lahi pa te mo fenga pe ke si o ko hai na tol fu fe ma ke kamata o mai ai pa to hoko atu malo pito ek Palemia e mau fenga mari ko ki fehu enia Fekau'aki pe e ki to on Palemia mo ta fa ke Tonga we malo ko ha telefone kini ni maku text mai pe me ka kai fefine Tonga we mai ka kai tangata fefe na to ka kai fefine ko ka anga tau be mo ko ka anga fata pe mo ta pe kai tau pe tui ko mask fata pe mo mitaiwa eu imagino pe ko na mau anga mo uie pe ko inga no finga pe ke fata kai tau pe tutun ko health malo pe e premi ma ko ki fehu ya ko ni e ki ala te ta fa ke ta ko lo to ngon ta fa ke be me pe akula be mo nga fi te ha mo Koviti ko pavaki mai e tau ya ko na ko e ko hoko ko la ko Ukraine be mo Rusia pe a ko tu ai pe imagino ko fa ko e tau ko stala ki mai pe hiki e lolo o panga over te au ki he tala mo lolo ko fehu I pe ko ha e po vakai e pure anga po hana fare ki he kakai po ha muteu he was mahino ni te mama fange lolo ta ka ba fala la he tau o fa tap I he ngahi vaka na fe folau aki holo ko ha tu unga ya I po ya ha ma musi o ki tau gun fa ko mo ne we si ai hoko ki kakai ko ya fodu malo mo ne bito ya tau konu hoko I Rusia mo Ukraine ne o pe na fai ta no pe ara hoko ka ku ke pe mo ne hoko ko pa bon pe ya ne Rusia he tau fito ke lolo mo me pe he pe mo fa tanga ta ko no fai he ngai fonu ni ko hinga pe ko hange pe no finga ki tau te ke tuku ai tau ai ku fai si o leva ki ai madu ko tau lolo mo me ku fa la he be to ki price mo ai ka pa alo price muli mahino pe ko ga tau to me to fa ko tau muy pe ai ko si e tau be ha tau ga choices
he ko inga ko tau whawhalala ki ai. Ai ko mea koe whawhai ngā ue tōn Palemia mea ke tau lahi nofo ki renewable energy. Ko ngā taha e taha te ta ofi whai la a mui hawiri. Ko ngā taimi ko tau whai aha mea ke lolo. Ko ki konga si ipe tene hanga uesi a kai tau lahi nofo ki ta whaaki ko. Ai ku mea pango pe we have little choice ki ngā ki price o lolo. Ka ko mea koe te tau la whai whalot whanua koe tau unua ki e tau mea lahi ki alu ki he renewable energy ki whasisi ia ngā e tau whalala ki mea. Ka pau tau tanak mea Mr. Banga pau te ha mea e tau whako. Ika koutu i ke he taim tatau pe tau whatau pe mbo kei loto atu ma ki nau tolu koe ni i grain mo mea. Ki whai ngata ko ni neo hangu tau i loi le repe whai ngata na hoka tau tolu. I he mo ngā whi mo tsunami tau can only imagine. Ai mea hoko ki a nau tolu koe ni he tau koe ni hoko atu koe ni i Europe. Hela. Ka ki whewi pēnia ki he minister mo ui ko ilo o ku kamata ke lahi ai CV koe ni Koviti pe koe PCR pe koe rapid test. Ki lawe mai pe ke tunga uiai koe ka frontliners koe me hi whaimaki pe koe pok nau overwhelm, pok nau keitu lelei pe i he o he ko ilo ko CV lahi una whakahoko ke whanua ke tauhi mo malu whalu ko fua whanua. Pe koe ni si au tene tale pe o whiu i lala. Alo pito lala pe ku tu whawhawhanga e pe i Minister mo ui he whakamāloat ke kaungau e potungau e. E ke ngata pe potungau e ka mautolo e ke kau frontliners ke he. Ai ngau e mawhatutuki o nau whai. E ku mahina o pito e ngau e koea koe ka ngai whai ngofua. Koe ni tu e taibini o ku whawhie maari e pe. Ko hinga he ku nau os whakakulupo. O kai ke pehe ke fuo whakataha ka wheitu. E was mahino pe ka nau tolu e risk. I ai pe taimi e lawa pe ke puke ataha. Ka ku alpe taimi ku whangi wike koe ni whai ai outbreak. O ku whawhia maari api te nau ngau e. Pea umau whai mau toko ingata ke toko ngai e nau whangi mea whia mau. Mahalo koe mea pe o whai ki ai siu he taimi ni. Pea pe whangi challenge, especially he ngahi area koe o clinical. He ki toko si i whoki. Ka koe mau mea whai ko whai ngai ki toko si api te whangi group. Api ki group na whai poke ataha o e full quarantine ha fu toko lahi. Ka koe ngau e o mau si ofi api te koe mea mau inga api tana. I tāna kat pe lala e, hange pe ko whehui pa moi tāna kat pe ki si au. Kono moni he whehui ke tolu koe ni e. Honestly, moni pe he rai e kau ngau e, ngai siv koe ni. Kui e kau ngau e, tatau pe he kau frontliners e pe ngai moui, ma ngai tawhaki he, kunau positive e. Kako nau lau maari e o ku kei maolunga, but they still have a high spirit. Ai aku pawhawanga e pe e whamalo. Kau ngau e potungai moi, kau frontliners. Ko nau tolu koe na e si lawe o nau positivi, nau still have a high spirit ke ngau e. Au hange foko e tau last press conference, aku nau whi lau ko inga ke malo fono pa ko ngahi nanunga pe ia ngahi pole u fai ka ko fa papau pe mo ui ka ki nau tolu nau tu ma ka hange fo ko lave ka soni o ku fufu pe o tua ngai tapo aki he tu ai ka kai o fa fonua mo fe lau mo mate aki he kai ke to no ai nau fe lau pa pa kai ke mau e mama ko ni mahalo begu mau he nau wha nau haa. Malo. Malo ai minister. Ko ki mea whaaspene ko korepe ke kau atu i he whehui koe ahoni. Ko ngā koe lai whake ngai mea koe ko whakaata mai ko ngā koe tunga whakanomika koe whanua mai ngai whamini. Ko nuku whakaata mai pa moe tau la langa. Ko koe korepe waka whewhe whangi kau tahalanga mai ngai kau tahalanga ku autoa whaku maha isisi anga whaika maali ki nau mau e nau tau. Maa mo i mea pētaha koe. Ki whakai nua nā lawa o kau e. Ni kono kono tuku whakahe na nge ko eua pa moha pai. Nā nau si kaua te tuwha kona ki round kona e nimo nau whaingatai o muna tau. Malo.
Ko tu tolun ho ha ke me ko. Ka de la be he ka tahalanga ata be me ka tahalanga. Again ko o fe ma ka tahalanga ke na ma he ko na ki foto tu ana tol be mo health fe ma. Ai ko time ko te na to hi mai ai o ko le pa ko ngai he fo I fo nga ko no fakata. Pa ke na agree mo health mo me be fo ko langa e tu eta mai ta hilalo. E ta mai ta pa sia te ha mala mo fa o. Ai ko mita e wa ki fai ngata ko ko na tula ko e na nga we ke he me ka ma ta o me no fa te ta ma ko mui va ka ko no te na la ki ka ya na ki foto tu mo health ke na wa kri hanga pe na ki palani pa na lo to ta ki ai pe fa ata le ba ai la nga ta tau pe ka ko le pe ke ne no fa ata o me ko ni ko me ga ek Palemia pe mo mista mo ui o ku foki mai foko no whakaata ko ni foki mai whatongi ai ko no malu o tau whanua ka tau tolu ai o whakate fito ai whakatu o tu ai ke whakapoto ka tau tolu ko uinga mo mea I pe uinga no whakaata whenga ke whakaata tu katoa ngahi ngau ko maanga mo ui ke tokon ki ngai family mo tokon he tau lele ko ni mo ekonomika I whanua ka koe tu ngai ko ne mau pe ki tohi mai ba whai mo whotu tu mo he whakaata malo ko ki fehui be ek minister e tafakun ko ki helanga fo o ko ai talanoa ia ko ngahi kolo ia na e fu wesia au pito pe na fiema ia ke na uhiki ka ko talanoa pe wa pe ni ho loto pe ke no fo pe ia pa ku langa pe loto pe mo puri anga ke na langa ai ni go loto ke no fo ka pa ku oni talanoa pa fa ton mai be ka ko fehu ia whakapoto ko ho no toilanga ko I feitu na e hake ai pe au ko fehu I ai loto puri anga ke toilanga I feitu o hange be hatau o ta to langa fare I loto tahi be ko hinga be fehu ka ba mo be tala no pu kai ai tu nga whakapoto feitu tu ni ke toilanga ai feitu na e wesia pe tu ta pau e ne hoko ko I ka hau pa fa si be ko re mai me ka un famalo si no be sai ve me vai nga ga le mi tai wa pe o e pak ya ga fe male mi tai wa pa pe ki ke pa ki ai me ko ki helanga mo ne bi te fe e ko ya pa ko mo to lo ko ne u ai langa ai ko me pulianga ko ta ha ki la lo pa ko ta ha le vai ku fa va e ki o lunga ko hinga pe ko fai ga mali e ko ke lava ha pe au a ro ka le vai funga va ka ko va pe ki la ko hinga ke ha pe au pe me si fai ga mali e mautamaki ai family ko ya ai ko fai ga mali pe ke a de ha o fale I lalo o ka pau tau pe ko ha to le ke ka ke lava o me ke lo ga este pu pe ta ha ko fai ga ta ya fa sino pa le ke mai ha o hinga ko ha me te fai ha langa I lalo pe o sen ko ya e lava ha o pe au o wesia o family pe ko api ka ko prefer option ko fale o alki o lunga ulanga fa va ki o lunga ko hinga pe ko fa ka ko na ma tu ko nga ap ko ni ko nga ap le sita nga ap o pa te na to hiki ha fe tu pa ko le ke fa ta no ai ke ko ke ha fe tu ata ke o angi mana ka lava hiki ki ai ko me ko ni ke nga hi to fia ke he o ma tu pe ke fa ai ta langa ko ya na fe me aki pa mo to ta ma to fia pe to ki mai le va na fo tu ko ya pa ma si o le ke ko ha me ko me ke pa nga bo la nga ku ma te ma to ka ma fa pa ai pe ai fo nga o pe ko process ko ya ke fai ai na u pota noa ke na fe lo toi ai ka nga ko lo ko ya pe mo pe to ki ma to ki ka le va ki ai e ka ko to ta ko wa no aplesita wa be fo ne to na ke fe tu ko ya ke no fo ai ka ko mo ni be ho la u pa pe ki fai si o ke vulnerability pe ko fai ga bali ke wesia o fu ai to ta ko ya ai ko ra ko ta na ke pe ke ha ke ko fa le ko ni pa ta ga ta ko ke fai langa ko ni kamata mo ni te fo ke ai face langa ko ni pu le anga na age pe mo choice pe ke na langa ki o lunga ko na ki apilis fo na to me ka ko ange ko plan dai ke ai ko fai kamata mo ni te ai ulanga ko ya he taini mi o lahi fo ke emergency work o lele he taini mi ko ke hui
Koe ha ho biggest challenge ki a honi? Like, what's your biggest challenge for today? Ado e lesi. I guess koe managing expectation koe ni ai kakai. Now expect mafume na tolwe ai me alahi au pito. Kau depend pe me hevi koe ne puleanga depend by how can we yanga fe hatau talago fua pe koe tau whahoko ai me au whiema o he kakai o se koe ko tau iwi o se koe au koe whakatangata e whi alo aki ko ngā koe restrictions so koe no tokanga ai me au pe he kakai ton ke mau whahoko ange po no manage ko tu kau ia he pole lahi e tainimi koe ko hui ngā ia koe tunga whakapaanga pe koe me ka kono whinga koe ke mau pesta tau pamoki nau tolu koe de au mau whiema koe ke toko nia I think mahal ko me alahi tahi taini. Ko dai mui. Yeah. Malau pita te mai whenga mari ke ki whea ilat penia ki he whoi keisi ka newa ne kei toi ka he mai kiu pe ka hai tu unga ku iai. Moe ki waka hai tu pe ma ke hai me kovi tahiwa ka hai tu unga wai e mo ngāwhi whoi tawhaaki kon koe he hunga koe ne me puria o ku me puri ko puria i pe fe o kei mo ui pe ku ai mo ngāwhi pe ko mate malo mone ai me ai mista panga ki moa tuku noa e mo ngāwhi na toi itaia o koe keisi koe ua koe i he MIQ o ku na saipe kai kia Palemia kia naua na nof lelei pe ku moi lelei koe tatari penia koe mawe ngahi tesi ngahi sivi koe kakinau tolu Fekau'aki pe mo e tunga koe ai ka ku na moi lelei pe malo Poga fi o te kia report mai o da me ho koe me tatau pe pe ngahi waka whakiwaka ke he ka ba pe ke ngahi waka kautau manua o koe o ku ai o te pe kia report mai wa me ke whahafu tokanga ma ke kia si tang ba wha fi o wa ve pe mo kia feo Sino ki tari koe ki aha whehui, ka ku ki whetana ki at pea uia. O kawa tongani he wawetaha ki hono tukutuku ange ngahi whakataputapui. Pea ku kai ke uhinga ia ki kakai whanua ki nawanga o mau e ngahi tutuni o ku kore atu he potunga aue. Kei mau inga upito pe hai tu e mask, whano e ni mam koe halai taha, hala ka whahinga mea. Pea mo e tauhi koe wā mamao. Ko tui neongo e whaata koe ni ke whainga maari ke kakai. Au maho inga peke nau taktaha malui peke nau tolu. Pa mo nau ngai whāmi. Owa e tō maa. Neongo e ke iskoe ne tongi au ni me ni ma. O te ke ai ke ai hataha e pukela. Mahino pe ai lelei e hu malui. Pa toi alu peki o lunga ke toi malui lele ka kai whanua. Ka mahu inga upito e tau taktaha malui. Ko e tau whetoko ni akia pa mo e ka kai whanua, Fekau'aki pa mo ngahi tutuni. Ka pau e hangepe ko e whahoha, Fekau'aki mo traffic light. Ka pau e hoko at ko e ni pe a toi alu e ngahi keisi ia o toi tau pehepe o toi lahi ange. I he tuunga koe a kau ngā aue e toi lava peke tau whokta doro red. Ka koe uhinga ia kore ke kakai whanua ke mo koutui o ku hoko e ngahi tokoni me ngai whamili me imuri o ku nau osi hau nau tolu ia he fo halanga o e omikoloni tatau pe Amerika, Australia, New Zealand. Pa kuia e nau ngahi whare imai ke kakai whanua Fekau'aki pa mo e ngahi tutuni ngā aue o ku kore atu. Hange koe whahoa koe ane nai ku lotonga ngau e CEO ka ma e tawhaki wā ki tua. Ke sio koe ki hano ki tutuni ngau e whewholau ako ia ki hapai pea mo ewa.
o ku lotonga whakahoko e he Tongatapu le ko hapai kau mai kau ngawe hono to mai specimen lai pa me hapai alu helikopter o ave hu malui mga supply ki hapai mo o mai nga specimen ko ya ke fahasio fa alufua ke tunga ko ya hapai kai he time lo tonga ni ku lo tonga mahalo ku o se be ke a hon nga tutun ngawe ko ya pe fa ho khat leva ki kau Fekau'aki ka ko e hange ko fa ha ko ane nai o be to mama ngari ku to mama pe ka tau tol he tainim ka ko ke tau ilo e ho ate tau fononga malo ki fewi ko ni he mau ke whangamarie ko ke tawhako e talo mahu market pea mo e u business ko ku mau ko e public transport po ko pasi po ko taxi po ku o pe kau ai be mo ia ka ko mahu inga pe ki market ko e talo mahu po kau mo ia he ava ko wi ka hau ko ia nei ko tala mahu nei os fai tala no be ko si be mo pule ko tala mahu ya fa hina be fa ta ka to u ve halai fa market u open for kia ku flow be ya mo me be kana o si fi mahina be ke pule te nei ne palani o mai ke hef na agree be ku le na to ko taxi mo me o ke be kai tau hi be hange be ko ta no ko ne nai mal fa malo atu pa de ko osi kau ki hoka ulaki pe ko waka ki hapai ko uta ta pe ko waki hapai ko whakanga ke alo pong ko le pe ki he kai nga hapai ki he na uta mo me wa ta pe ki mo fitu ta ke ka ta waka ke ai ko o tuanga fa alu ko wi ko ne lahi o lo pe ki fe ma o lo be mo ngai ko lo ke pe ngai fa ko lo ki hapai pe ko hinga ne lele ke ki hapai ko foto tu ko ke tau ai waka be mo klontini o e uta mo me ki he ka ta waka be mo ko wana be mo health o na fra hoko ai foto tu ko ya na fo ke lave ki he a fe hu he tau press conference for Moimoi ki he tufa ki he le ko tufa o ko fe fo papa e pe ne me ko ni ka to nga hi waka na hau ai ko waka ni fa valu waka punai tolutaha pe mo waka manual e tafitu o sia mai ai ko no le kot ko ngai ko lo o mai ngai waka do ko ni o ko mau pe ko lo ko o stufa me ngai ko lo ko ni mau pe pe ku le kot ma ke ai ko lo ko te kai ke tufa ko lo ko o si tufa o le kot ki he kolo pe mo api ko nai tufa ki ai ma pe mo fika telefon ko ta not ko ni ko ke me ai pe pe mau ele kot ko ni mau be mo fika telefon ko ka kai ki ai ka ke ngata pe e ngai api ko displaced mo ikai ke mo mahino mau na ngai api ku mo ngai mot ko ku hen hang ko tata mo mango ka wa pe ngai api ko hapai pe mo pangai ku pe mo ewa o ku nai mau tama ke he tsunami o ku mau ka to pe mo ule kot ko ya os fai be mo report ke kaudonas hanga me na ulavet ke he tau press conference o kai pe kau fafofonga kaudonas I he nimo ko ngai fa matala ko ni ke mahino pe ke ka kai fonwa ku atagitua pe mau ai ule kot ko ni he ku he ko os ko ai me ko ni pau ke mau report ke kaudonas e na ofa mo ngai kologa do pe na o mai ke mahino fa fie mari ka na to os ale takai ula ke reporti pe ku lele fo o si ai na os pe ko tufa e pe lele tufa ulaki kawa kitchen kits ko hygiene kits mo me he kamata pe a ho ko o sanuali lele tufa wa tufa tolu he konga ula ko fe pueli lo tonga lele tufa fa he taimini ka ke fa o tufa fa ai natula ka bana ko ha fa na ngata pe he tufa no tolu ka ko wi ka natula ko pe akula o ka ngai api mole au pito pe ku hiki ko relocate mo me ka to ko ya pa ke tau hiki na tolu e ha tai met ko ni pe o ki ma ke natula me ko ni e lo tonga lele tufa fa tai o ku hange ko lave na e ku kawe mo koloe na tufa te ke ngai va henga ngai office ko ngai va henga fili ke tokoni ke wa mano ke tokoni atu ke si ngai family ko ku o ku masive siva mo we sia tamaki he
lo tongo ya o kai pe ngai family o nau to ta mai be nau to ke ni mo ka mau be ma to le ko ko ui ngai ni ko le pe ke ngai family tu wangi pe ke si ka kai ko fa o pito ke nau ta mai o to ta no ia mai mo lu ke fa ko lo ha ki ka pai ka tau supo ka pai ka to be ta to tai min kai tuang ka ke ka ko fa ho pe ka ko me ai ko tai min ni o wa po ta po uri mai u le po uri ta mai ki o se o ka nau to lu vai fangi family fa puke kui be ko fa e un no fo mai ta mai ki ka fai pe le ta ka ure ko to pe ka hinga ta no o ke to ha ta mi ke fa mata lat ka to fa kai ki ke report ka ata pe ni mo ka fo mo fe me ke ka Paula ma o ka ata o ki to pe ta mai ki na fa mata lat ngai fa kai ki ko ya malo ko ki to ko ne be ke fa sia ke Paula de ton Palemia fa malo atu Whamaro atu kau whaego mo lawa mai he hoa tāni ki tau pō tāno ai. Ko whatau ke pēko ngai whamatara nai atu e tokoni. Ia mo whae mo whatokia kono whamaa mo kau whanoko. Ko whamaro atu mo tolu mo mea mai he o pēpeko e le tio whanoko mai ki ngai whamalala. Mo ngai tāno au tau whae he hoa tāni. Ko whatau ange pēke ki tau whetokoni ake ta whakoia. Ko ngā pēke maua te whamatala mōni, mo maulawa tāli atu mo whamalala ngai mea tokanga kia e kakai o mo o mai. E ki mo tolu kau Faiongoongo. Ka hange pēko koe la nenai ki he tau koe na Lucia mo Ukraine. Au tau whatau pēku mo hoko atu o mo lotu mai ki tau ngā ue whai. Ka mo kau atu ai pēpea mo e kakai koe no Ukraine. I tau kono mai no pe whai ngata au nao fuesia he taimi koe ni whai ngata koe ni i he tau kono whai koe ni i European i he hoko atu ka Faiongoongo maharu i he hui ka haupe toki siope pe kua he taimi ngali taimi totonu ke toi whai tau press conference ko ngā pia pai o maha ngai whamatala make ko hange ko lau tau lai fa no fo ke Koviti ko hange ko me ton Palemia fai pe ngau tu fa no fa ke na to dai we si ko ni Tsunami pe ko hinga ko ku mafule aloi ko ne budanga ke kamata le vai face ko ni langa ngai fale ai fai e monite i fa ilonga i pa tangata ai ko pa tangata pe mo sopu e kamata ai langa ngai fale ko ni patau to hoko atoi pe ko lau ko ki moa fa ke fale me tolu ngeau i langa i konga ko ni o i langa ke ko ni o si ko ni Tsunami ya ko ga pe ki to ni ko va beta pe ala fa fatongia o tu ko mia fa si o ki ai wai mo kai parani ke fa folawa de kausavea ki ngai motu tahi ki savea to si o pe to unuaki ki a feitu to maluange ka to fa ha si o ki no fa no langa ko fa malo ato ai pe ka front line ko ni mi sa mo wi ka mai ni mo ki na to lu ke fa fatongia mai ho atu pe me finga ki to ni na to lu na e we se la he Tsunami ka ma fo ke ta ho ko i Covid19 pa mo ta fa ngata ko ya ko e fa malo la he ka ki mo to e fai e ga nga o ko ya fa ta ke pe te mo ma o ha weekend le pa ta pe te ta to e fe ta ula le i we ke ka hau pa ko le ta pe mo ta ngo fu pe mo ke ta tu ni ta ho ko ko ni o ku ya tu nga fa fe mari ka o tu e lava pe o to le ya pe hange ko fa matala e to ke ta pe mo e fa matala ka ni ya i Fekau'aki ko ni pa mo e fa mafola o e mahaki o kai ke lava e mahaki o tu ha ko lue o Latu o Fekau'aki mo ko ke puke ai ko ki tau tolu o tau holombo o tupu ai ko ai mafola ai mahaki mahina o pe usai talo fua si ai ke si kai to lava pe to le yang ka fa malo mo ko le tu ke ho le pe mo mo talo fua si ai alholo talo fua ke tu e mass social distancing ka uma ai fano ma pe fa nga mari o ke ma ko nga pe ke tau fa si ka tau lava finga te tau
vaccination ni fa malo atoi pe le ta vaccination ni ko Nuku'alofa ke ga peseti malo nga ko na me ato aki he Mr. Moimoi pa ko tui ngai aho ka hoko mai e toi whakakalaka i pe ki mo e whakamalo pia pa ko kore tu pe mua ke tau whakaosi ai pe pa ko kresi tau e ko Sisu Kraisi o whaitamai whio he lau maare maaneo ni tuku ia mātolo ni o nā hiri ka whai pio tāngata. Simon